Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам бешімдікі дақаға бойлы мәлімат. Қырымға қатнайжақ тренлерге билетлер енді сатыла. Не вақыт байрақ көнде жами тікленілежек. Крым троллейбус муниципалитетінің 60 еллық тарихы. 5 дақай ішінде елжылар ташылығында лидер sayılған шыркет. Қырым ресамның көзлері Нянақ мезжетте Рамазан Усейновның сергісі açılды. Қырымда да бір яңы жами пейда олачақ. Ислам Терек районын барақ көйінде денин шатфаль суретте тікленілі. Жами тамам көйнің мерkezінде ерлешіп өзіне 200 муменні сығдырачақ. Бұл ішлер насыл алып барылған ақында Султанеси Такаева палашмаға азыр. Саба эрте жаминын территориясында иш кайнай куручулар энди деварларны көтердилер, шымды дамны япмак үчүн читаларны какалар. Жамины ерлі сәкенлер 4 ай эвелсі құрып башладылар. О вақыт темел қойылған еді. 2 аптадан сон қапы ве пенжерелеріні ерлестірежеклер, сонра ичкі ішлерге кечежеклер. Бір ел эвелсі барақ қойының сәкенлері топрақ дамартасыны ресмилештіріп оламайдылар. Ярдым сұрап, олар Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекке мураджат еттілер. Энді эпысы весекалар низамға кетірілді ве территория муфтият балансына кечірілді. İnşallah bizlerde sponsorlarımız var. Muftiyat yardım yaptı, Allah'a şükür. Ruslan Balbek yardım yaptı çünkü bizle Tikaram'da anlaşma oldu. Яны дине меркез ерлі мұсылманларының умуми мақсады сайла. Шу себептен құружилықта бір адам фаал суретте иштирак ете, қолындан келгені қадар ярдым ете. Давно ждали, что мы будем это строить. Поначалу мы обнесли забор, и инструменты, все рабочие инструменты лежали у нас на открытом месте. Мы организовали дежурство. Каждый день один человек из села дежурит. Ну и вот в этом дежурстве тоже Джимат дружнеет. Лейха бойынша мында бір комплекс абаданлаштырылacak. Бұл жаминын эсас бинасы абдестхане ве ифтарлар кечірмек үшін ер. Эмде эпысы коммуникациялар аттысы жақ табанлар олacak. Sağ olsun bu yapan kurucular, bu camiyi başlayanlar, bunu başlayıp neten sponsorlar sağ olsunlar. Cami evet millet Tatarlık olan yerde, любой halk olan yerde cami o yaxşı, halka güzel oluyor. Başka bir cemaati korçalay. Келечекте жамиге 200-ден зияды мумин сығачақ. Бірінші намазны бұл қышта қылмаға ниет етелер. Яқын вақытта Ислам Теректе де дини иншаат құрыжылығы башланacak. Топрақ дамартасы енді айырылды. Султанеси Такаева, Эрвин Эмиралиев, Миллет үчүн. Бүгін Ақмезжетте ішкі ішлер органлары қадимлерінің күніні қайдаттылар. Зянат байрамы бұтын Қырымдан бірқачыз полисіні топлады. Оларының арасында ең яқшыларыны фахри ярлықлар ве медалерінен тақдирледілер. Бұл мевзунын девамы невбеті келіп қамызда. Тантаналы залда içki işler organlarının xadimleri. Оларының арасында en яқшыларыны фахри ярлықлар ве медалерінен тақдирлейлер. Полислердің Зянат байрамынен хайырғамақ үшін Джумхуриетіміздің реберлігі тәшіріп бұйырды. Но нужно мир и спокойствие, поэтому ваша работа, она для этих целей будет служить в полной мере. Разрешите от имени всех депутатов, от имени, в конце концов, наших избирателей, крымчан, еще раз вас поздравить. Пожелать им всем счастья, здоровья. Татьяна Шилова içki işler безірлігінде әнді 12 елдан берлі қызмет ете. Бұл назик қадын күтлеви тедбірлер вақытында низам олмасы үшін месулиетлі. Мұреке пішімді ән эсас шей гражданларының хавсызлығы дей. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех коллег, всех сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, пожелать крепкого здоровья, благополучия, мира в семьях. Жаныны құрбан еткенлеріні де андылар. Бұл Қырым милициясында қызмет етуді елек олғанларға бағышқанған абиде. Onun müellifi Axyarlı Eykelci Stanislav Çiş. Stellada 59 xadimnin adı yazılған. Onların hatırasını hizmet veteranları ve canını vatan uğrunda ayamağanların aile azaları andılar. Игорь Казаков МВД идаресінде қызмет еткен ветеран. Эксперт-криминалист олып чалышты. Шымды içki işler безірлігі янында Джимат шурасының ребері сайыла. О, забитлер сабық олмай деп айта. Сотрудника органов внутренних дел не бывает личного времени. Если ты человек одел погоны, получил удостоверение, принял присягу,
Он на службе и в быту должен оставаться сотрудником. Бүгін ішкі ішлер безілігінің қадимлері чо хайырғавлар алалар. Санада олар үшін Ақмежет мектебінің кадет сыныфы чықышта болуна. Бұл есе Евровидение бала конкурсының финалисты Камелия Педан. Тедбірде менің ана-бабам полис идаресінде чалышалар. Мевзусына бағышқанға ресімлер конкурсының ғаліплері де тақдирледілер. Диляр Шевкетова, Руслан Минаев, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Қырымға қатынайжақ тренлерге билетлер сатылығы башланды. Фиятларыны Веджедвеліні Русия демир елінің порталында бөлмеге мүмкін. Билетлерінің фияты Учбеңден 10 бенге жете. Қырым көпірінден бұрынжы оларақ Санкт-Петербург Ақияр трені кечежек елғау декабрь айының 23-шінде чықажақ. Қырымға екі күнден сон етіп кележек. Кележек күні трен Москва шерінден Ақмежетке ел алажақ. Ярмададан есе шу маршрутларда қатнаған бұрынжы тренлер декабрь айының 25-26 күнлері чықажақ. Владимир Трегуб ішкі районы мемориетінің ел башчысы олды. Бұл қарарыны Шураның 4-ші сессиясында қабыл еттілер. Яңы ребер үшін 23 ерлеме бұл реберді. Евелері онлайн реберувдей дереже 84% рейні елде еткен адам. Мы должны сделать все, чтобы за 5 лет еще лучше изменился советский район, еще в лучшую сторону. И через 5 лет, в 2024 году, нам не было стыдно смотреть в глаза нашим избирателям, нашему населению, жителям советского района. Крым троллейбус шirketi өзінің 60 елігіні қайдатты. Бірінші троллейбус Қырым елларына көзде 1959 сенесі чықанады. Бұл еллар девамында нақлет 6 миллиард елжыны ташыды. Жүмхуретіміздегі троллейбуслар паркының тарихы ақында Наджей Саева тариф ете. Это вечный двигатель. Они работали с 1972 по 2018 год. Вот это наши токаря сделали. Бірінші компостерлер, чешет билетлер, уникаль фоторесімлер веш шер нақлетні макетлерін музейінің уч залында троллейбусының аятындаги эпсы басамақлар тақдим етілген. Мы первыми в Советском Союзе перешли на бескассовое обслуживание в троллейбусах. Әрше 1959 сенесі башланды. О вақытлары Ақмежетте Марина Демир yol вокзалы адлы бірінші троллейбус елі құрылған еді. 60 ел девамында Қырым троллейбуслары 6 миллиардқа яқын yolcunu ташыды. Это маленький уголочек, посвященный нашим зайцам, любимым, нелюбимым, скажем так. Люди, которые любят бесплатно проехаться в нашем общественном транспорте. То есть они заходят контролеры, они показывают ему какую-нибудь красненькую книжечку, там просто закрытую с гербом, как бы все как положено. А когда открывается, находится там и союз халявщиков, там, и союз студентов каких-то непонятных там. Но такие более безобидные. Это более безобидно. Да их просто их штрафовали за безбилетный проезд, отбирали как бы удостоверение, ну и как бы так. Ну и еще были люди, которые поделали, конечно, там сержант милиции, там, пенсионные, такие должностные, да. За это в Советском Союзе был штраф 800 рублей. Озының юбилейінде Крым троллейбус әдәресіне ғұрурланмаға ер бар. Еллар девамында Мойсесенің ирешмелері чоқ. Мисал үшін яны соқақлар ве еллар құрыжылығы. 1959 года вот на месте вот этого моста, Феодосийский мост, так называемый, за кинотеатром Симферополь, было 3. Деревянный, металлический, асфальтированный. Деревянный для пешеходов, металлический для трамваев, асфальтированный для автобусов, автомобилей. Когда запускали троллейбус, эти мосты снесли, установили вот этот мост каменный. Раз. Второе. Для того, чтобы мог ходить троллейбус, Крым троллейбус сделал, в общем-то, 2 улицы. Вот. Троллейбус қатамасы үшін Перекопская ве институтская соқақлары құрылды. Шымды бұл Гагарина соқағы ве Вернадский адына жадде. До 1959 года этой улицы не было. Здесь были сады сельхозинститута. Прорубили сады до Московской трассы. Улица называлась Перекопская. Потом после полета Юрия Алексеевича она получила имя Гагарина. Пустили троллейбус в 1959 году по ней. И вторую улицу, нынче она называется проспект Вернадского, тогда называлась Институтская. Улица была, проезда по ней не было. Она была тупиком, все движение шло по Беспалова. Вот для того, чтобы мог идти троллейбус, ее пробили тупик, немножко расширили, заасфальтировали, пустили троллейбус. Вот 2 улицы и мост. Bundan da gayrı Крым троллейбус штангаларда тоқ қабыл еткен электрик ағының башыны мүкемелештірді. Эвелкісінен құланылғанда қиыныклар пейда олайды. Вот эта деревяшка, это не мы вставили, это изоляция чешская. Во-первых, она полностью цельная. В 1963 году 2 наших рационализатора Байда и Пекелес сделали вот такую головку токоприемника, откидную,
она откидывается вот так вот. И нормальная изоляция. Чехи, когда увидели, значит, стали поставлять только такие, стали делать. Мало того, эти головки по всему Советскому Союзу распространились от нас. И чехи, поставляя троллейбусы в 27 стран мира, везде было потом написано в сопроводительных документах: головка токоприемника Симферопольская. Bizim mutaxassislarımız yerinden koçmegen mexanizmni hareketga keltirdiler ve izolyatsiya materiallarini da denishtirdiler. Вот так вот она. Раз. Вот сюда вставляется уголек. Вот видите, уголь здесь. И к штанге. Во-первых, удобнее работать, когда на штанга сходит. И меньше вылетает, да? Да. И нету уже опасности для идущего транспорта. Вот же изоляция. А у них деревяшка изоляция была. Айпетридеки Арқан yolu da Крым троллейбус xodimlari qurdi. 13 января 2004 года эти функции возложены на наше предприятие, и 30 января по декабря 2007 года комиссия приняла полностью рабочую канатную дорогу, с которой не справились очень многие специалисты очень многих компаний, скажем так. И именно Крым троллейбус ее закончил и ввел в полную эксплуатацию, которая работает по сей день. Шehir ара qatnagan trassa esas turistik marшруты oldu. Оны qisqa muddet içinde qurdilar. Aluştagacha olan qism 11 ayda doğrultuldu. Şimdi trolleybus parkında 200'den ziyade maşina бар. Kunde marşrutkalarga 150 trolleybus chiqqan. Троллейбусы новые, это даже еще не самые новые, потому что раньше мы ехали, все трещало, все скрипело и холодно, а сейчас и тепло даже, когда холодно. Конечно, налицо изменения, это понятно. Ахмежет Сакина Любовь Вискова Муйсенам Буйык шахта эркез бүлмек керек деп айта. Надо пожелать троллейбусному парку, чтобы реклама лучше у них была, чтобы о своих хороших работе больше говорили, чтобы все знали. Соңғы yılları Муйсесе денішті көчіріджі теркеблер yanılaştırıldı. Bir yıl everse elektron yol vesikaları ve kontaktsız tölev көрсетілді. Şimdi şehir civarlarında qatnagan marşrutkalar da aktif şeklinde ilerley. Bu yılın sonunca da 97 yanı trolleybus satın alması planlaştırılan. Nadia Исаева, Эльдар Заитов, Милет үшін. Қырымда ве Украинада нам қазанған ресам Рамазан Усейновның юбилей ретроспектив сергісі бүгін Ахмезжетте açılды. Экспозицияда юзге яқын мерақлы санат есірі тақдим етілді. Ресам евіндегі сергіде бізі мұғбіріміз Султанеси Такаева да болынды. Алғышлар, чечеклер ве хайырлавлар Ахмеджеттеке ресам Иванды Қырымда ве Украинада нам қазанған ресам Рамазан Усейновның ретроспектив сергісі açılды. Всегда вокруг Рамазана было тепло, светло, и картины приносили ему богатство. Экспозиция юзге яқын эсерден тешкіл етілді. Бұның Қырымдаки 30 yıllık emegi дар ресамның онлар жемухлесі оның әрбір эсеріні огренелер. Студент Алиме Минасова Рамазан Усейновның иджадыны балалағындан көзетеді. Ичбір кере оның шахси сергісіні қачырмады. Рамазан Усейнов бек барлақ инсан ve bu energetika onun işlerinde görünüyor ve men bilesem aynı bu energetika insanlarını celpedi. Белле ресам натюрмортлар, автопортретлер, пейзажлар ве Қырым табиатынен бераберлікте тұрмышның фрагментлеріні тасверлей. Оның эсерлері Америка Қошма Штатларында, Қытайда, эмерліклерде тақдим етілгенеді. Украина, Русия ве Өзбекистанның чоқысы шерлерінде ресамны білейлер. Рамазан бей yaşına bakmazdan her zaman yükselişte. Onu sanatı her zaman inkişaf etti. Çünkü onu sanatında krizler olmayı. Onu öyle bir özelliği var. Elbette bizim halkımızda çok yaxşı ressamlar var. Ama o yaxşı ressamlar arasında en yaxşı ressamların birisi Ramazan Hüseyinov. Elbette bütün Kırım Tatar sanatın bayramıdır. Sanat ustası o'zining ijodiy faoliyatini O'rta Asiyada yashagan vaqt boshladi. O 2000ga yaqin resmning muallifi ola. Birining vasitasining Qrim tatar xalqining menligini ve tekrarlanmas taqdirini ko'rsatmaga tirishdi. Ana vatan toprog'i onun uchun ilhom bergan menba oldi. В результате получилось, что каждая картина имеет свой этап. И если посмотрите внимательно, то имеет какое-то движение, есть какой-то смысл в каждой работе. Например, мы как возвращались, мы как строили, как обживались. Ну вот
приблизительно так. И потом пейзажи наши крымские, красивые уголочки, да, море, там, Бахчисарай, Евпатория. Ахмеджетте ресам evindeki sergi noyabrның 22-сіне devam etecek. Sultan Еситакаева, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Ноябрьнын 12-сінде Ярмаданын сәкенлері Қырым-татар язысы ве медениеті күнуны қадетежеклер шымды бұйы концертке азырлық кете. Тетбір Қырым-татар театрының бинасында саат 5-те өткерлежек, анда Жұмқыретміздің белі ижрачылары ве ойын коллективлері чықышта болына жақлар. Сергачылығы да планлаштырыла, ең істедатлы ұсталар өз ішлеріні тағдим етежеклер. Дом дружбы народов адлы тешкелят, яшы істедат сәйблері адлы лейханы тағдим етежек. Истедатлы адамлар фани дүнияны терк етелер, ама өз әсерлерінде яшамаға девам етелер. Қырым-татар музейінде Осман Чубаровның қатырасына бағышланған сергі açılды. Портретлер, пейзажлар, натюрмортлар, график ресімлері ве айлеви архивден фоторесімлер. Грани творчества адлы экспозицияда форчы ұстасының юзге яқын әсеріні тақдим еттілер. Оларны мұхберіміз Наджие Исаева көрді. Қырым-татар музейінде халық нағмелері Янқырай Осман Чубаровның қатырасына бағышланған ресімлер сергісі бөле шекілде açıla. Ялы бойның дүрберлігі денізі Қырым-татар евчіклері, олардың қырмызы керемет дамлары ве меркези мейданлар. Осман Чубаров үшін Қырым әр вақыт айрыжа ерде тұрған мевзу еді. Оның үшін өз әсерлерінде севімлі юртының ажайыплігіні ақс етмеге тырышайды. Бұл соғақлар мисал үшін енді йоқ, олар ақында қатыра тек бұл ресімлерде қалды. Ресам Гурзовны осмүрлік чағында терк етті. Ама бұл жәнет көшесі әр вақыт оның юрегінде еді. Выставки, открытие выставки, посвященной творчеству замечательного художника. Onun ecatları adlı sanlı adamlar edi. Bu Gurzovda yaşagan Kerim Bey sürelesi edi. Belli Kırım-tatar sanatçınası Elmira Çerkezova kaydetkenine koruya Osman Çubarov'nın estetik duyguları her bir şeyde koruneydi. Он всегда был очень аккуратно, красиво, элегантно одет. На шею всегда повязывал шелковый шейный платочек или шарфик, как бы так. И всегда производил впечатление вот такого эстета. И вот этот эстетизм, он, конечно, проявлен в его произведениях. Ekspozitsiyаны belli ressamның jeğenleri hazırladılar. Bu yerde onların resimlerinin büyük toplamını takdim ettiler. Bu eserler çok yıllar devamında toplandı ve saklandı. Я закончил Ташкентский театральный художественный институт, искусствоведческое отделение. У нас все любители, да, как-то есть склонность к искусству, склонности, да, любовь такая вот к искусству. У всех практически. Ressam çeşit cihete meraklı eserler yarataydı. Osman Ağa Grozny şehrinde de büyük dikkat ayırdı. Tamam o yerde ressam olarak şeklendi. Şimdi Çubarov'un resimleri dünyanın çeşit memleketlerinin muzeylerini ve sanat sevgenlerinin şahsi koleksiyalarını yaraştıra. Bu muzika yankırağını tesadüfen değil, nam kazangan sanat erbabı kemane çalaydı ve hatta muzikal okuf yurtuna ala derecede yekunlendi. В совершенстве владел этим инструментом, скрипкой. Об этом свидетельствует то, что он играл в таком серьезном коллективе, как джазовый оркестр под управлением Олега Лундстрема. И еще также в симфоническом оркестре. То есть играл партии первой скрипки. Это уже, конечно же, характеристика. Sergide ustanın 100'ge yakın eseri takdim edildi. Portretler, peyzajlar, natürmantlar ve grafik resimleri. Osman Çubarov'un ince ve meraklı icadının noyabrının sonunaca tanış olmağa mümkün. Sergi Kırım-tatar Medeni Tarihi Miras Muzeyinde çalışan. Naciye Isayeva, Kim Bikirov, Millet üçün. Шымдықыда қаға бұл епсі хаберлер кележек яйынмызны 21 бұчықтақа черманас қайырлы ақшамлар.